Σήμερα αδελφοί με τη χάρη του Κυρίου θέλω να διαβάσουμε λίγο, να δούμε τι ήταν ο Χριστός. Και θέλω να διαβάσουμε από το 8 κεφάλαιο Παροιμίες. Sot me jeni Zotit vëllezër, do shikojmë ç'është Krishti. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Παροιμιών στο 8 κεφάλαιο. I hapim atëherë te fjalët e urta, kapitulli 8, Από το 22 έως το τέλος. nga rreshti i 22 deri në fund. Pra vëllezër, tek fjalët e urta, kapitulli 8 nga 22 deri te 36. Zoti më zotroi në fillim të rrugës së tij përpara veprave të tij më të lashta. U vendosa nga mshimi që në krye para se toka të ekzistonte. Më prodhuan kur nuk ishte ende humnera, kur nuk ishte burime me ujë të bollshëm. Më prodhuan para se themelët e maleve të ishin përforcuar, para kodrinave, kur nuk ishte sajuar ende as tokën, as fushat dhe as plisat e para të dheut. Kur ai fiksonte qejt, unë isha aty. Kur bënte një rreth mbi sipërfaqen e humnerës, kur i bënte të qëndrueshme qejt e sipërm, kur përforconte burimet e humnerës, kur i caktonte detit caqet e tij në mënyrë që ujërat të mos kalonin përtej urdhrit të tij, kur vendoste themelet e dheut, unë isha pranë tij si një arkitekt. Isha çdo ditë kënaqësia e tij duke gëzuar çdo çast para tij. Kënaqesha me pjesët e banueshme të botës dhe gjeje endjen time me bitë e njerëzve. Tani pra më dëgjoni o bi, lumë ata që ndjekin rrugët e mia. Dëgjoni këto mësime, tregoni të urtë dhe mos i hidhni poshtë. Luma i njeri që më dëgjon, duke u gdhir çdo ditë te portat e mia dhe duke ruajtur shatullat e portave të mia. Sepse ai që më gjen jetën dhe siguron për krahën e Zotit, por ai që më katon kundër meje i bën të keqe vetvetes. Të gjithë ata që më urrejnë duan vdekjen. Amin. Αμήν. Λίγο πριν σε αυτό το κεφάλαιο, ο λόγος του Κυρίου μας αναφέρει το Χριστό σαν σοφία. Përpara këtyre vargjeve që lexuan, na paraqet fjalën e Zotit, fjala na paraqet të Zotit si dituria. Το 12 εδάφιο λέει εγώ η σοφία κατοικώ μετά της φρονήσεως. Këtë thotë rreshti 12, unë dituria rri me maturinë dhe gjej dijen në meditim. Εδώ τη σοφία τη φανερώνει σαν ένα πρόσωπο αιώνιο και ισχυρό. Këtu diturinë e paraqet si një person i përhershëm edhe i fuqishëm. Αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Ky person është Jezus Krishti. Στο 22 τώρα που διαβάσαμε μας αναφέρει ότι υπήρχε όσο υπήρχε και ο Θεός. Te rreshti 22 ku lexuam na tregon që ekzistonte që kur ishte Perëndia, që në fillim. Γι' αυτό λέει ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού. Από την αρχή δηλαδή ήταν πάντοτε μαζί με τον Πατέρα. Për këtë arsye, thotë rreshti 22 që Zoti më zotroi që në fillim të rrugës së tij. Do të thotë që ishte që në fillim me Atin Perëndin. Γι' αυτό εδώ χρησιμοποιεί εν τη αρχή, δηλαδή από τότε που μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο μυαλό του, υπήρχε αυτή η σοφία, ο Χριστός μας. Për këtë arsye duhet të kuptojmë që në fillim të krijimit ekzistonte Zoti. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αναφέρει, εδώ την αναφέρει σαν σοφία. Ο Ιωάννης το αναφέρει σαν λόγο. Këtu te fjalët e urta e paraqet si diturin, ndërsa tek Ungjilli sipas Gjonit e paraqet si fjala e Perëndis. Και ξεκινάει έτσι το κεφάλαιο του. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Dhe kështu fillon tek Ungjilli sipas Gjonit, në fillim ishte fjala dhe fjala ishte Perëndi dhe Perëndia ishte fjala. Εδώ λοιπόν μας βάζει από την αρχή μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό. Këtu fillon pra nga fillimi deri sa atje sa mund të mbaj mendja jon si njerëz.
Ήταν δηλαδή πάντοτε μαζί με τον Πατέρα. Ishte gjithmonë me atë Perëndin. Και να μας πει πρώτου αιώνος μέχρι απ' αρχή πριν υπάρξει η γη, λέει στο 23. Thotë rreshti 23, thotë ishte që në krye, përpara se të tokat ekzistonte. Που σημαίνει ότι πριν φτιάξει το χρόνο δηλαδή, Gjë që do të thotë ishte përpara se të krijonte kohrat, domethënë jo toka, por përpara se të krijoheshin kohrat. οι αιώνες είναι όταν ο Θεός έφτιαξε το χρόνο. Kohra domethënë është tjetër gjë, domethënë prodhoi kohrat Zoti, që në fillim krijoi kohën. Εδώ όμως μας λέει ότι τον έχρισε, τον ονόμασε δηλαδή Χριστό, πριν φτιάξει το χρόνο. Ktu thotë që ishte përpara se të fillonte të krijonte kohrat. Από την αρχή, λέει, πριν υπάρξει η γη. Përpara se të krijojë toka, që në fillim. Εγεννήθη, λέει, ότι δεν υπήρχαν οι άβυσοι ούτε οι πηγές που αναβρίους ύδατα. Më prodhuan kur nuk kishte ende humnera, kur nuk kishte burime me ujë të bollshëm. Πριν από τα όρη, πριν θεμελιωθούν τα όρη, εγώ εγεννήθη. Përpara se të themeloheshin malet, thotë unë isha. Εδώ θέλω να προσέξουμε ότι ο Χριστός μας δεν Duhet είναι δημιούργημα, duhet të kemi τον γέννησε ο Πατέρας. Atë fe Pjosika Jan Boris. Ναι, εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός μας δεν είναι δημιούργημα. Këtu duhet të kuptojmë vëllezër që Krishti nuk është krijesa, αλλά λέει ότι γεννήθηκε. por që thotë lindi. Δηλαδή, εμένα η δουλειά μου είναι και φτιάχνω κεραμικά, φτιάχνω ένα ποτήρι. Për shembull, puna ime është që bëj keramik, për shembull, rregulloj krijoj një gotë. Αυτό είναι δημιούργημα το ποτήρι. Gota në këtë rast është një krijesë që e bëj unë, domethënë një diçka. Έτσι και εμείς όλοι είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Edhe neve të gjithë jemi krijesa të Zotit Perëndis. Ο Χριστός μας όμως, αδερφοί, δεν είναι δημιούργημα. Krishti vëllezër nuk është krijesë. Τον γέννησε, το παιδί μου το γέννησα, βγήκε από μέσα μου. E linda birin tim, domethënë ishte brenda ti. Και λέει, γι' αυτό θα μας πει στην προς Εβραίους επιστολή ότι βγήκε μέσα από τη δόξα του Πατέρα. Për këtë arsye do thoj tek letra hebrejve, doli nga lavdia e Perëndis. Λέει ότι όταν πριν κάνει ακόμα παιδιάδες, ούτε κορυφές χωμάτων της οικουμένης, Thotë rreshti 26, kur nuk ishte sajuar ende as tokën, as fushat dhe as plisat e para të dheut. τα βουνά αυτά που βλέπουμε γυμνά πάνω δεν ήταν γυμνά έτσι τότε. Malet për shembull që paraqet këtu nuk ishin kështu pa pemë, domethënë të zhveshura si sot. Αλλά μέσα στα πολλούς αιώνες οι βροχές πήραν το χώμα και το έχουν κατεβάσει προς τα κάτω στις παιδιάδες. Por me kalimin e kohës, që nga koha kur krijoi malet edhe deri më sot, shqirat bën punën e tyre duke gryer dherat, domethënë dhe rrënjët e tyre dhe kanë ngelur në gjendjen e sotshme. Γι' αυτό βλέπουμε όλες τις κορυφές των βουνών ότι τώρα είναι πέτρα, γιατί έχει φύγει το χώμα από πάνω. Prandaj shikojmë që në shumicat e maleve kanë dalë shkëmbinj sepse ka ikur dheu nga sipër tyre. Όταν έφτιαχνε τους ουρανούς ήμουν εκεί. Kur ai krijonte qejt, unë isha aty, thotë rreshti 27. Όταν λέει περιέγραφε καμάρα υπεράνω του προσώπου της Αβίσου στο 27. Kur bënte një rreth mbi sipërfaqen e umnerës, thotë, po unë isha aty. Πώς δηλαδή η θάλασσα είναι
Ενώ η γη είναι στρογγυλή, η θάλασσα είναι εκεί σε ένα επίπεδο. Toka është e rrumbullakët, ndërsa deti domethënë është brenda tokës me formën e tij. Μετά μας λέει εδώ ότι όταν λέει έφτιαχνε τον αέρα και οχύρωνε τις πηγές της αβύσσου. Τον αέρα λέει εδώ αδερφέ, στο 27 λες. Ναι, τον εθέρα. Όταν λέει στο 28. Ναι. Όταν εστερέωνε τον εθέρα επάνω. Ναι. Σε μας λέει τον ουρανό επάνω. Εδώ πέρα λέει τον αέρα, δηλαδή εκεί που υπάρχει το οξυγόνο. Ναι, kur rregulloi thot atmosferën. Ναι. Τα έφτιαξε αυτά ο Κύριος με σοφία. I krijoi Zoti të gjitha këto me diturinë e tij. Γιατί αν στον αέρα πάνω είχε παραπάνω οξυγόνο θα καιγόταν τα πνευμόνια μας. Në qoftë se për shembull do kishte më shumë oksigjen në atmosferë, do digjeshim edhe neve thot. Έχει βάλει 21% οξυγόνο. Ka vënë 21%, domethënë kjo përbërje e atmosferës, 21% oksigjen, 78% άζωτο, gati 78% azot και 1% άλλα στοιχεία. Dhe 1% janë elementët e tjerë të atmosferës. Έφτιαξε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. E rregulloi me një dituri të tillë, domethënë që bëri të mundur që neve të kemi mundësi të rrojmë. Ευτυχώς που οι άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να μας πουλήσουν τον αέρα γιατί ελειμονόμαστε. Falenderojmë Zotin që njerëzit nuk mund të shesin, të jenë pronarë dhe të ajrit, sepse atëherë do kishim problem të madh. Lavdi Ο Zotit. Κύριος τον έκανε άφθονο. Zoti e bëri të pashitshëm domethënë. Τα αγαθά δηλαδή που είναι πάρα πολύ σημαντικά τα έκανε ο Κύριος φθηνά για να μην μπορεί να μας τα πουλάνε οι άνθρωποι. Të gjitha këto që neve na nevojiten për të jetuar, ajri, uji, dielli, toka, na i ka dhënë Zoti domethënë pa para. Έβαλε λέει στο 29 τον νόμο στη θάλασσα να μην ανεβούν τα ύδατα. Thotë rreshti 29 i caktoi detit saqet e tij në mënyrë që ujërat mos kalonin tej urdhrit të tij. Γιατί αν ανεβούν θα πνίξουν τον άνθρωπο και ο Θεός έχει βάλει ένα νόμο να μην μπορεί η θάλασσα να υπερβαίνει τα ωριά της. Në qoftë se deti do kalonte kufi që Zoti ka caktuar, atëherë do mbytshin edhe njerëzit, por me fjalën e tij, me ligjin e tij ka thënë deri këtu, nuk do kalosh më tutje. Λίγο ένα μεγάλο κύμα να φανεί ένα τσουνάμι, βλέπετε τι καταστροφές κάνει. Një valë e fuqishme ose një tsunami të themi ndryshe, shikoni se çfarë katastrofe të madhe mund të bëjë. Τότε λέει ήταν πλησίον του και δημιουργούσε ο Χριστός μας. Do më thënë ishte në kohën atëre kur krijoheshin të gjitha këto. Και ήταν κάθε μέρα η ευφροσύνη του Θεού. Si një arkitekt isha dhe isha çdo ditë kënaqësia e tij duke guzuar çdo çast para tij. Και εφρενόταν λέει στην οικουμένη, στη γη που έφτιαξε. Dhe kënaqesha në pjesët e banueshme të botës, me ato që krijuam. Και αυτή η ευφροσύνη, η τρυφή μου, ήταν μετά των νιών των ανθρώπων. Dhe kjo kënaqësi që kisha ishte bashkë me bijtë e njerëzve. Δηλαδή όπως μία μητέρα και ένας πατέρας πριν γεννηθεί ένα παιδί, Ashtu sikurse një çift si babai dhe nëna përpara se të lindin një fëmijë, έχουν φροντίσει το κρεβατάκι του που θα γεννηθεί, το μέρος που θα κοιμάται. kanë bërë gati vendin ku do flet fëmia, kanë blerë krevatin që do shtrihet fëmia. Όσο φτωχοί και αν είναι, κάτι έχουν ετοιμάσει για το παιδί που έρχεται στον κόσμο. Sa do të varfër të jenë, përsëri kanë përgatitur diçka për fëmijën që do vinë në jetë. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει αν δεν το φροντίσουν οι γονείς.
Ndryshe nuk mund të rrojë fëmia nëse nuk përgatit gjërat babai dhe nëna kur do vinë në jetë. Και ο Κύριος μας πριν φτιάξει τον άνθρωπο, αγάπησε αυτό το δημιούργημα, τον άνθρωπο. Dhe përpara, kështu edhe Zoti, përpara se ta krijonte njeriun, e deshi njeriun, përpara pastaj e krijoi. Γι' αυτό ο διάβολος το μίσησε τον άνθρωπο, γιατί είδε ότι τον αγαπάει πολύ ο Θεός. Për këtë arsye djalli e urreu dhe urren njeriu sepse Zoti na deshi shumë. Μισεί τόσο πολύ που η Γραφή τον λέει ανθρωποκτόνο από την αρχή. E urren kaq shumë njeriun sa që Zoti e quan vrasës që në fillim. Γιατί μέσα του είναι γεμάτος κακία ο Σατανάς. Sepse brenda tij Satanai ose djalli është plot me të këqija. Θέλει με κάθε τρόπο να πάρει τους ανθρώπους εκεί που θα είναι και αυτός, στην καταδίκη. Do dhe përpiqet me çdo mënyrë që t'i marrë bitë e njerëzve atje ku i është saktuar fati i tij për në ferr, në humbje të përjetshme. Ο Κύριος μας όμως φρόντισε ώστε όταν θα έρθει ο άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη να έχει όλα εκείνα τα πράγματα εκεί για να επιβιώσει. Zoti i përgatiti gjërat, domethënë përpara se të bënte njeriun, të kishte mundësi që të bënte një jetë normale. Αυτό, η ατμοσφαιρική αυτή η πίεση που έχουμε εμείς εδώ στη γη, δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη, σε άλλους πλανήτες. Mënyra se si e ka krijuar atmosferën vëllezër është e përkryer edhe nuk ekziston, domethënë kjo mbështjellje e gazit rreth tokës që quhet atmosferë, të ekzistojnë në planetet të tjera apo në trupa të tjerë qellor. Τη γη ο Θεός τη στόλισε ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. E rregulloi Zoti domethënë tokën për njeriu, që të jetojë normal. Κάθε μέρα λοιπόν ήταν η ευφροσύνη του Θεού. Pra çdo ditë kënaqesha me tokën dhe me bitë e njerëzve. Και φρενόταν, λέει, σε όλη τη γη την οικουμένη που έχει φτιάξει. Dhe kënaqej me atë që kishte krijuar me diturinë e tij. Και η τρυφή του, η ευφροσύνη του, η αγάπη του ήταν για τον άνθρωπο. Dhe kënaqësia dhe dashuria e tij e madhe ishte për njeriu. Αυτό δηλαδή που αγάπησε ο Θεός είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Ai që deshi Perëndia vëllezër është njeriu. Μην μας ξεγελάσει ο διάβολος ότι μπορεί κάποτε να μην μας αγαπάει ο Θεός. Mos na mashtroj djalli vëllezër që diku në një moment të thojë nuk na deshi apo nuk na do më Zoti Perëndia. Αυτό που βλέπουμε εδώ έχει γίνει πριν ακόμα φτιάξει τον ουρανό και τη γη και τον άνθρωπο. Atë që shikojmë këtu është përpara se të krijojë tokën edhe njeriu. Και επειδή είναι σοφός Θεός και μας αγαπάει, φρόντισε να έχουμε τα πάντα όταν θα έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο. Dhe sepse është kaq i dashur Zoti Perëndia me njeriu, i rregulloi të tëra gjërat në mënyrë të përkryer për neve. Στην Καινή Διαθήκη θα διαβάσουμε ότι χάρισε πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Ku to lej αυτό, adolfë? Στην Καινή Διαθήκη λέει ο Παύλος ότι χάρισε εις εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Θα σου πω που το λέει. Δηλαδή μας χάρισε ό,τι χρειάζεται για να ζήσει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο. Pra na fali dhe krijoi çdo gjë që duhet për njeriu që të jetojë këtu në tokë. Αλλά δεν φρόντισε μόνο για τούτη τη ζωή. Por që nuk u mundua që të jetojë njeriu vetëm për këtë tokë. Αλλά φρόντισε και για την αιώνια ζωή. Por që edhe për jetën e përjetshme, mbi të gjitha për jetën e përjetshme. Γι' αυτό λέει ότι χάρισε για προζωή και ευσέβεια και ό,τι χρειάζεται για να μπούμε στον ουρανό. Pra thot i krijoi të gjitha këto dhe çfarë do duhet për njeriu që të shkojë një ditë për në mbretërinë e qiellit. Αυτό το λέει ο Πέτρος στη δεύτερη του επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Këtë e thot te letra e dytë e Pjetrit.
I kefalje dhe pe? Πρώτο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή Πέτρου και τρία εδάφιο. Këtë e thot te kapitulli, te letra e dytë e Pjetrit, kapitulli I parë, rreshti 3. Të dhjavaza. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që I takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes të Atij që na thirrri me lavdinë dhe virtytin e vet. Αμήν. Μας χάρισε λοιπόν εκτός από τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να ζήσει το σώμα μας, Do më thënë na fali jo vetëm ato gjërat që kemi ne këtu të nevojshme në tokë për këtë trupin ton, ετοίμασε και το Χριστό να πεθάνει για μας. por përgatiti dhe Krishtin Zotin ton që të vdesi për neve, Για να ζήσουμε αιώνια. që të rrojmë përjetësisht me të. Εδώ πέρα δείχνει πόσο πολύ τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Këtu na tregon fjalë e Zotit se sa shumë I intereson njeriu Zotit. Γι' αυτό θα μας πει ότι έφτιαξε στη δημιουργία, έφτιαξε όλα εκείνα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Për këtë arsye na thot këtu që I krijoi të gjitha gjërat që I duheshin njeriu për të jetuar. Στόλισε τη νύχτα για να ξεκουράζει το σώμα του ανθρώπου, αλλά τη στόλισε με το φεγγάρι τα αστέρια. E rregulloi natën që të ketë edhe yjet, që edhe njeriu të kënaqet me pamjen që shikon natën, mburi henën, yjet me radhë. Προσέχτε τώρα εδώ τι λέει. Ενώ έκανε όλη αυτή η φροντίδα για τον άνθρωπο, Shikoni me kujdes të vëllezër se çfarë thot. Ndërkohë që I bëri të gjitha këto gjërat në mënyrë të përkryer për njeriun, τώρα μας παρακαλάει και λέει τώρα λοιπόν ακούσατε μου ότι έκνα. tani na lutet, e keni te rreshti 32, thot tani pra më dëgjoni o bi, Μακάρι αυτοί που φυλάνε τις εντολές μου. luma ata që ndjekin në rrugët e mia. Ακούσατε παιδεία και γίνετε σοφοί και μην την διώχνετε. Dëgjoni këto mësime dhe bëhuni të ditur dhe mos I hidhni poshtë. Εδώ έρχεται ο Κύριος και λέει ότι το συμφέρον μας είναι να ακούσουμε τι λέει. Këtu vjen fjalë e Zotit dhe na thot që ajo që neve duhet na interesojë është të dëgjojmë se çfarë thot Zoti. Γι' αυτό έλεγε δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Për këtë arsye, thot fjala e Zotit, njeriu nuk do rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Δηλαδή φρόντισε εκτός από τη ζωή του σώματος και τη ζωή της ψυχής, την αιώνια ζωή. Domethënë I krijoi gjërat në mënyrë të tillë që njeriu jo thjesht të jetojë vetëm për këtë tokë, por edhe për jetën e përjetshme, duke besuar te Krishti. Και για την αιώνια ζωή είχε ετοιμάσει το Χριστό να πεθάνει για μας πριν γίνει ο κόσμος. Për jetën e përjetshme kishte përgatitur Krishtin Zotin ton përpara se të krijojë bota. Και λέει εδώ στο 34, μακάριος ο άνθρωπος όσοι μου ακούσει αγρυπνώ καθημέρα εν τες πύλες μου περιμένω στις παραστάτας των θυρών μου. Për këtë arsye thot te rreshti 34, luma I njeri që më dëgjon, duke u gdhirë çdo ditë portat e mia dhe duke ruajtur shatklat e portave të mia. Γιατί όποιος βρει το Χριστό θα βρει τη ζωή και θα λάβει χάρη παρά Κυρίου. Se e thot se gjë sepse kush do gjej Krishtin, do gjej jetën dhe do gjej hir në sytë e Zotit. Αν έχεις βρει το Χριστό είσαι ευτυχισμένος. Në qoftë se ke gjetur Krishtin, je I gëzuar. Εάν όμως κάποιος αμαρτήσει στο Χριστό, Por në qoftë se dikush mëkaton kundër Zotit, αδικεί λέει εδώ περιγραφεί τον εαυτό του. I bën të keqe vetes thot fjalë e Zotit. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να φροντίσει τον άνθρωπο. Sepse nuk ka tjetër që të ketë përgatitur gjërat kaq në mënyrë të përkryer sa Zoti. Όλοι λέει εκείνοι που τον μισούνε αγαπούν το θάνατο.
Të gjitha ata që do urrejnë Zotin, duan vdekjen. Kështu thot fjala e Zotit. Ο Χριστός μας λοιπόν τα έχει ετοιμάσει όλα πριν γίνει ο κόσμος. Krishti vëllezër i ka para përgatitur, domethënë gjërat përpara se të krijonte botën. Είχε φροντίσει για μας, για όλα πριν γίνει ο κόσμος. I kishte përgatitur për ne përpara se të krijojë bota. Θέλω να διαβάσουμε τώρα και από το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Duhet të lexojmë tani vëllezër te Zbulesa, kapitulli i parë, πρώτο κεφάλαιο. Είναι πρώτο κεφάλαιο. Ναι. Zbulesa, kapitulli i parë. Διαβάστε από το 4 εδάφιο μέχρι το 12. Lexojmë atëre te kapitulli i parë të Zbulesa nga rreshti 4 deri te 12. Gjoni 7 kishave që janë në Azi. Hir për ju dhe paqe nga ana atij që është dhe që ishte dhe që do të vi, dhe nga të 7 frymrat që janë përpara tronit të tij, dhe nga Jezus Krishti, dëshmitari besnik i paralinduri prej së vdekuris dhe princi i mbretërve të dheut. Atij që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona me gjakun e tij dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndin dhe atin e tij, atij qoftë lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Ja i vjen meret dhe çdo sy do ta shohë, edhe ata që të shpuan, dhe të gjithë fiset e dheut do të vajtojnë për te, po amin. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, thot Zoti, që është dhe që ishte dhe që vjen i plot fuqishmi. Unë Gjoni që jam edhe vllai juaj dhe pjesëtar bashkë me ju në pikëllimin, në mbretërinë dhe në durimin e Jezus Krishtit, isha në ishullin që quhej Patmos për fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezus Krishtit. Isha në frym ditën e Zotit dhe dëgjova pas meje një zë të madh si nga një bori që thoshte: Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, dhe çfarë sheh shkruaj në një libër dhe u dërgoi 7 kishave që janë në Azi, në Efes, në Zmirn, në Pergam, Tiatir, Sard, Filadelfi dhe në Loadice. Amin. Αμήν. Εδώ αδελφοί τώρα μας περιγράφει η Γραφή ότι μακάριος ο άνθρωπος που φυλάει όλα αυτά που είναι γραμμένα μέσα και τα διαβάζει. Këtu fjalë e Zotit vëllezër na përshkruan dhe thotë lum ai që i lexon, që dëgjon dhe ruan fjalët që janë shkruar në këtë libër. Θα φέρει τώρα χαιρετίσματα ο Ιωάννης σε όλους εμάς. Sjell Πρώτα απ' όλα, Sjell përshëndetje Gjoni tek neve. θα φέρει λέει χαιρετίσματα από αυτός που είναι ο όν, ο ήρ και ο ερχόμενος. Sjell përshëndetje thot në radhë të parë nga ai që është, që ishte dhe që do të vi. Αυτός είναι ο πατέρας. Ky është Ati Perëndia. Επειδή λέει ο ερχόμενος, μην μπερδεύεστε, είναι ο πατέρας εδώ. Mos ngatrohemi, ai që do vi është Ati. Μετά λέει και από τα 7 πνεύματα τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Dhe pastaj thot te rreshti 4 dhe nga të 7 frymrat që janë përpara fronit të tij. Ενώπιον σημαίνει είναι έτσι μπροστά στο θρόνο. Përpara do thot që janë përpara fronit. Αυτά τα 7 πνεύματα δεν είναι τίποτα άλλο από το Πνεύμα το Άγιο. Të 7 frymrat që përshkruan këtu nuk janë gjë tjetër veçse fryma e shenjtë. Τώρα θα ακούσετε ότι κάποιος είδε σε όραση το Πνεύμα το Άγιο στα αριστερά. Αυτό είναι λάθος. Σαν? Είδε το Πνεύμα το Άγιο στα αριστερά του Πατέρα. Dikush për shembull mund të thojë që pash frymën e shenjtë në krah të djathtë të Perëndisë. Αυτό είναι λάθος, πολύ μεγάλο. Ky është një gabim, thotë, është gabim i madh. Η Γραφή μας λέει βάζει τον ιό στα δεξιά. Τι βάζει, αδερφέ? Βάζει το Χριστό στα δεξιά του ο πατέρας.
Fjala e Perëndisë thotë që Ati Perëndia e ka vënë Krishtin në krah të djathtë, Το Πνεύμα το Άγιο είναι μπροστά στο θρόνο. ndërsa fryma e shenjtë është përpara fronit. Όταν λοιπόν κάποιος μας πει ότι είδε όραμα το Πνεύμα το Άγιο στα αριστερά, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι από τον Κύριο. Kur dikush thot për shembull që pash një vegim që në krah të majt ishte frymë e shenjtë, nuk është nga Zoti. Μετά παίρνει υποχαιρίσματα από τον Πατέρα, από τα 7 πνεύματα που είναι το Πνεύμα το Άγιο και από τον Ιησού Χριστό τώρα. Dhe tani merr, domethënë, përshëndetje, jo vetëm në Ati dhe frymë e shenjtë, por te rreshti 5 thotë edhe nga Jezu Krishti, Ο οποίος λέει Χριστός μας λέει εδώ είναι ο πιστός ο μάρτυρας. i cili dëshmitari besnik. Εδώ μας λέει ότι είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Dhe thot fjala e Zotit tu është i parlinduri prej së vdekurish. Ο πρώτος δηλαδή που αναστήθηκε από τους νεκρούς και δεν επιστρέφει πια στους νεκρούς. I pari që u rilind, domethënë prej së vdekurish, edhe nuk u kthye më mbrapa. Τώρα αν ακούσετε ότι ο Μωυσής έχει αναστηθεί, έχει πάρει το σώμα το άφθαρτο. Nëse dëgjoni për shembull që Mojsiu për shembull ka marrë trup të paprishëm. Το ίδιο και ο Ηλίας. Të njëjtë gjë mund të thojnë ndokush edhe për Elian, për profetin, të 10 vjetër. Όχι αδελφοί, αυτοί δεν έχουν πάρει ακόμα σώμα. Është gabim kjo vëllezër, sepse këta persona ende nuk kanë marrë trup të paprishëm. Αν κάποιος λέει τέτοια πράγματα σημαίνει ότι είναι έξω από το λόγο του Κυρίου. Nëse ndokush thotë gjëra të tilla, do të thotë që është jashtë fjalës së Zotit. Γιατί γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός Sepse Zoti ynë Jezus Krisht είναι ο αιώνιος Θεός. është Perëndia i përjetshëm. Το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να το δει κανένας σαν πνεύμα. Πώς να το δει? Frymën e shenjtë askush nuk mund ta shikojë, domethënë dikush si mund ta shikojë si frymë. Όταν λέει ότι ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος, σημαίνει ότι δεν υπήρξε άλλος που να αναστηθεί πριν από αυτόν. Kur thotë është i parlinduri, do të thotë që s'kishte tjetër përpara tij. Ο Ιμένεος και ο Φιλιτός, θυμάστε, είχαν πει ότι έλεγαν ότι έχει γίνει Ανάσταση. Imeni dhe Pileti thanë një dëshmuan domethënë në mënyrë të gënjeshtër që kishte ndodhur ringjallje. Εδώ η Γραφή μας λέει ότι, μάλιστα λέει ότι το λέει αυτό σαν πολύ σοβαρή διδασκαλία. Fjala e Perëndisë thotë këtë gjë për këtë çështje për cilën po flasim si një çështje shumë të rëndësishme. Αν δηλαδή πούμε ότι κάποιοι έχουν λάβει το άφθαρτο σώμα, αλλάζουμε τη διδασκαλία. Το θεωρεί πολύ σοβαρό ο Παύλος. Συγγνώμη αδερφέ. Αν κάποιος λέει ότι έχει γίνει Ανάσταση, είναι πολύ σοβαρή παράβαση στο λόγο του Κυρίου. Nëse ndokush për shembull thotë që ka ndodhur ringjallja, është një shkelje shumë e rëndë e fjalës së Zotit, pra është një mësim i rrëmë dhe i gënjeshtër. Εδώ θα μας πει ότι ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, δηλαδή ο πρώτος που ανασταίνεται από τους νεκρούς. Tu thot fjala e Zotit është i parlinduri prej së vdekurish και δεν έχει αναστηθεί κανένας άλλος. Dhe nuk është ringjallur askush tjetër përveç Krishtit. Εμείς περιμένουμε τον Κύριο από τον ουρανό. Neve presim Krishtin nga qielli. Και τότε θα λάβουμε το σώμα το δικό μας. Dhe atëherë do marrim trup të paprishëm dhe të pavdekshëm. Μετά μας λέει ότι ο Χριστός είναι ο άρχον των βασιλέων της γης. Më pas na thot që Jezus Krishti është princi i mbretërve të dheut. Σε αυτόν λέει που μας αγάπησε και μας έπλυνε με το αίμα του. Ati që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona me gjakun e tij, από τις αμαρτίες μας. nga mëkatet tona. Και μας έκανε λέει βασιλείς και ιερείς του ύψιστου. Dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe Atin e tij.
Εδώ αδερφοί μου, δεν έχουμε γίνει ακόμα βασιλείς και ιερείς, Këtu vëllezër duhet kemi diçka që akoma nuk jemi bërë mbretër dhe priftër, αν και είμαστε βασιλόπουλα κοντά στον Πατέρα Θεό, pavarësisht se jemi si i thon mbretër të vegjël pranatit Perëndis. τώρα ακόμα δεν έχουμε γίνει. Tani akoma nuk kemi bërë, Ο Θεός όμως που βλέπει μπροστά, βλέπει τι θα κάνουμε στη χιλιετή βασιλεία. Perëndia që shikon, i parashikon gjërat që shikon më përpara, shikon që do mbretërojmë bashkë me të në 1000 vjeçarin. Εκεί δεν λέει στην παραβολή, εσύ γίνει πάνω 5 πόλεων, εσύ 10 πόλεων. Nuk thot atje të shëmbëtyra, ti qëndron mbi 5 qytete, ti tjetri qëndron mbi 10 qytete. Στην περιοχή της Μνάς, Po në shëmbëtyrën e Mnas. στην παραβολή της Μνάς. Και λέει τώρα εδώ, ιδού λέει τώρα ο Κύριος μας, Dhe thotë έρχεται μετά των Εφελών. rreshi 7, ja ai vjen me ret. Εδώ είναι τώρα η δεύτερη έλευση. Këtu është ardhja e dytë. Γιατί εδώ λέει θα τον δει πάσο οφθαλμός, όλοι δηλαδή άνθρωποι θα τον δούνε, Sepse këtu thot çdo sy do ta shoh, do të gjithë njerëzit do ta shohin, ακόμα και αυτοί που τον σταύρωσαν. akoma më tepër dhe ata që e kryqëzuan. Και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Dhe do vajtojnë të gjitha fiqet e dheut. Εδώ αδερφοί μου είναι η δεύτερη έλευση γιατί θα τον δούνε όλοι. Këtu është ardhja e dytë vëllezër dhe thot fjala e Perëndis që do ta shohin të tërë. Για να ξεχωρίσουμε τις δύο, την αρπαγή και την επιφάνεια, Që ti saksojmë gjërat të vëllezër dhe ti ndajmë në radhë të parë rrëmbimin e kishës dhe pastaj të shfaqurin e tij. στην αρπαγή πηγαίνουμε εμείς και το συναντάμε στον αέρα. Tek rrëmbimi i kishës ne ngjitemi lart, domethënë do takojmë në mes të qiellit Krishtin Zotin ton, Ενώ στη δεύτερη έλευση μαζεύουν άγγελοι κοντά στον Κύριό μας. ndërsa në ardhin e dytë mblidhen të gjithë engjëjt pranë Zotit ton. Θα τον δουν ακόμα και αυτοί που και ο στρατιώτης που το κάρφωσε τη λόχη στα πλευρά. Do ta shohin atë dhe ata që e kryqëzuan, që e të shpuan, domethënë ushtarët. Μετά θα πει εγώ είμαι το α και το μέγα, η αρχή και το τέλος. Dhe thot unë jam alfa dhe omega, fillimi dhe mbarimi, Ο Κύριος, ο είναι και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Zoti që është dhe që ishte dhe që vjen i plot fuqishëm. Εδώ τώρα ο Χριστός μας παίρνει ακριβώς τις ίδιες λέξεις με τον Πατέρα. Këtu Zoti ynë Jezu Krisht merr të njëjta, domethënë, si thon, të njëjtën emër, të njëjtën pushtet me Perëndin. Το α και το μέγα και η αρχή και το τέλος είναι ο Πατέρας, αλλά είναι και ο Υιός. Alfa dhe Omega është Ati Perëndia, por njëkohësisht është edhe Biri, fillimi dhe mbarimi. Έτσι δεν μάθαμε πριν, ο είναι και ο ερχόμενος ο Κράτορ. Nuk e thot kështu pra, është Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, që është dhe që ishte dhe që vjen i plot fuqishëm. Όταν λέει ότι είναι ο Παντοκράτορ, κρατάει τα πάντα, δηλαδή έχει ίδια εξουσία με τον Πατέρα, δεν είναι κατώτερος. Kur thotë kjo fjalë e fundit, domethënë i plot fuqishmi, është i njëjti me Atin Perëndin. E ka ai pushtetin për gjithçka. Είναι δηλαδή αυτός που κρατάει τα πάντα. Është ai që i mban të gjitha me fjalën e tij, me pushtetin e tij. Δεν είναι ένας μικρός Χριστούλης που το σταυρώσανε απλά. Nuk është ai Krishti i vogël që e morën atëherë dhe e kryqëzuan. Είναι αυτός που υπήρχε πάντοτε. Është ai që ekzistonte që në fillim, gjithmonë. Είναι αυτός που υπάρχει τώρα. Është ai që është tani në krahët të djathtë të Perëndis. Και αυτός που θα έρθει.
edhe ai që do të vijë. Και θα τον δουν όλοι τον Κύριο μας. Dhe do ta shohin të gjithë Zotin tonë Jezu Krisht. Ας πει ο Ιωάννης ότι ήταν στο νησί που το λένε Πάτμο. Na përshkruan më pas Gjoni se isha në ishullin Patmos. Εδώ στο Αιγαίο είναι αυτό το νησί, ήταν εξόριστος για το λόγο του Θεού. Ky ishull është aty në detin e Gje, ku është vllai tani diku aty rreth rrotull, që ishte për fjalën dhe për dëshminë e Jezu Krishtit në Patmos. Τώρα την Κυριακή ημέρα είδε ένα όραμα. Thot te rreshti 10, ditën e diel pa një vegim. Ακούει πίσω του μια μεγάλη φωνή σαν να σάλπιζε σάλπιγγα, πολύ δηλαδή φροντερή δυνατή φωνή. Sepse dëgjoj një zë të madh thot si një bori, domethënë shumë të fuqishëm, shumë të madh. Και του έλεγε ότι εγώ είμαι το Α και το Μέγα, ο πρώτος και ο έσχατος. Dhe ai zë i tha, unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit. Γράψε όσα βλέπεις και στείλ τα στις 7 εκκλησίες. Shkruaj çfarë sheh dhe dërgoj 7 kishave që janë azi. Τώρα, ο Χριστός μας, αδερφοί μου, ήτανε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Vëllezër, ishte Perëndi, ne? Εδώ ο Ιωάννης αν γυρνάει πίσω και όταν βλέπει το Χριστό όμως όπως είναι θα πέσει σαν νεκρός. Këtu thot fjala e Zotit që sa e pa Gjoni, mbasi ktheu kokën, rasi i vdekur. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ να μειώνουμε το Χριστό. Nuk duhet asnjëherë vëllezër që ta zvogëlojmë Krishtin Zotin tonë. Ή να λέμε ο Χριστός μας είναι ίσος με τον Πατέρα. Pra, themi saktësisht që Krishti Zoti ynë është i njëjti me Atin Perëndin. Δεν είναι κατώτερος. Nuk është më i ulët, είναι ίσα με τον Πατέρα. është i njëjtë edhe një me Atin Perëndin. Αλλά από μόνος του άδειασε τον εαυτό του και ήρθε κάτω στη γη. Por thot nga vetja e tij e mori domethënë këtë vendim që të boshatisi veten, të zbrazi veten dhe të vi këtu në tokë për neve. Γι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να ξεχωρίσουμε τώρα το πρόσωπο του Χριστού από όλα τα άλλα πρόσωπα. Për këtë arsye vëllezër duhet të ndajmë Krishtin, Zotin ton nga të gjithë të tjerët. Ο Κύριος μας είπε ότι αν δεν πιστέψετε ότι εγώ αυτός είμαι, Krishti u thot farisejve atje diku në moment e ungjillit sipas Gjonit, nëse nuk e besoni që unë jam, θα πεθάνουμε στις αμαρτίες μας. do vdisni në mëkatet tuaja. Ο μόνος τρόπος για να ζήσουμε είναι να πιστέψουμε αυτό που διαβάσαμε τώρα, τι είναι ο Χριστός. E vetmja mënyrë që të jetojmë ne edhe tërë njerëzit është që të besojmë te Krishti, ata që lexuam sot. Ότι ο Χριστός μας είναι ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Që Krishti Zoti ynë është i njëjti Perëndia që u bë njeri. Γι' αυτό, αδερφοί μου, ξεχωρίζω με το πρόσωπο του Χριστού από όλους τους Αγίους. Kjo është edhe arsyeja vëllezër që Jezu Krishtin e veçojmë, e nderojmë, e respektojmë ndryshe nga të gjithë të tjerët. Αν δεν καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός, θα πεθάνουμε, λέει, στις αμαρτίες μας. Nëse nuk e kuptojmë se kush është Krishti, do vdesim në mëkatet tona. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα πάντα γύρω από το πρόσωπο του Χριστού μας. Pra shumë e rëndësishme vëllezër që të kuptojmë të gjitha gjërat rreth Krishtit Zotit ton. Να μην μπορεί να μας ξεγελάσει κανένας. Nuk mundet dhe as nuk duhet që të na përqeshin ndokush, të na gënjejë ndokush. Ο Παύλος λέει, ξέρω σε ποιο πίστεψα. Apostulli Paul thotë e di se kujt i besova. Και είμαι πεπισμένος ότι θα φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Dhe jam i bindur se ai, domethënë Krishti, do të ruaj visarin tim deri në fund, deri në ditën që do na marrë lart. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Lavdi emrit të Zotit. Όταν ο
ο Κύριος μας πήγαινε προς τα μέρη εκεί κοντά στη Συρία, Kur Zoti ynë shkoi në ato anët e Sirisë, mbi Izraelin, ρώτησε τους μαθητές τι λένε για μένα ότι είμαι. pyeti discepujt e tij dhe i tha, si mendoni juve se cili jam unë? Και κάποιοι λέγανε ότι είναι ο Ιερεμίας, άλλοι ένας από τους προφήτες. Disa thoshin që ata mendonin se ai ishte Jeremia, disa të tjerë mendonin se ishte një nga profetët. Ο Ηρώδης νόμιζε ότι είναι ο Ιωάννης που αναστήθηκε. Herodi për shembull mendonte se Krishti ishte Gjoni që ishte ringjallur. Ο Πέτρος πετιέται και του λέει εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού. Pietri shpejton të flasi dhe i thot, ti je Krishti i biri i Perëndisë së gjallë. Και εκεί ο Κύριος μας του λέει ότι είσαι μακάριος Σίμων γε του Ιωνά. Dhe Zoti i thot, je i lumur Pjetër, biri Jonas, Γιατί σάρκα και αίμα δεν στο αποκάλυψε αυτό, αλλά ο πατήρ μου είναι της ουρανής. sepse mishi dhe gjaku nuk ta zbuloi këtë që the tani, por Ati im që është në qiell. Άρα πρέπει να ξεχωρίσω με το πρόσωπο του Χριστού από όλα τα άλλα πρόσωπα. Pra, duhet që ta veçojmë emrin e Jezu Krishtit nga të gjithë emrat e tjerë. Τα άλλα τσοπα όλα είναι άνθρωποι, δεν είναι ο δημιουργός. Të tjerët janë njerëz, nuk është krijuesi ynë si Jezusi. Ακόμα και η μητέρα του η Μαριά μου είναι άνθρωπος. Akoma edhe nëna e tij, Maria, është njeri. Πέθανε, μην ακούτε πολλοί που λένε ότι έφυγε όπως τον Ηλία, δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο. Edhe nëna e Jezusit vdiq si tërë njerëzit e tjerë. Mos dëgjoni gjëra të tilla sikur edhe ajo, domethënë nëna e Jezusit u ringjall si Ilia. Απλά η Γραφή δεν μας λέει πώς πέθανε. Në asnjë vend domethënë nuk na thot këtë fjalë e Zotit, besa thot ti leja dhe. Αλλά όλοι είναι άνθρωποι και πεθαίνουν. Pra të gjithë janë njerëz dhe vdesin. Ο μόνος που αναστήθηκε είναι ο Χριστός μας. I vetmi ai që u ringjall është Krishti i Zotit ynë. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Lavdi emrit të Zotit. Amin. Falenderojmë. Γι' αυτό πρέπει όλοι αδερφοί να καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός. Për këtë vëllezër e them edhe një që duhet të kuptojmë se kush është Krishti. Γιατί αν δεν πιστέψετε λέει ότι εγώ είμαι θα πεθάνετε εις αμαρτίες σας. Sepse në qoftë se nuk e besojmë që Krishti është, atëherë do vdesim në mëkatet tona. Δεν πρέπει να μειώσουμε τον Χριστό ποτέ. Είναι αυτό που λέει. Nuk duhet që ta zvoglojmë Krishtin asnjëherë, ato që thot ai është. Αμήν. Mirë vëllezër, atëherë kemi disa pyetje që na kanë ardhur tek faqeçatit. E para është çfarë qytetesh do mbretërojmë? Si do mbretërojmë nëse të gjithë do të jenë mbretër? Se kuptoj këtë, çfarë kuptimi ka? Atëherë na roti si adherfejnë. I αυτό που είπατε ότι θα βασιλεύουμε σε κάποιες πόλεις. Αφού θα είμαστε βασιλιάδες, δηλαδή πώς θα βασιλεύουμε? Δεν καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Το λέει εκεί στην παραβολή που έδωσε ο Κύριος στις 10 μνάς. Για να το διαβάσουμε. Do ta gjejmë se ku e thot Zoti këtë. Το κατά Λουκά Ευαγγέλιο το λέει αυτό. Te Ungjilli sipas Lukës e hapim vëllezër. Ότι έδωσε λέει σε ένα, είναι στο 19 κεφάλαιο. E thot te rreshti 19 vëllezër. E shëmbulltyra e 10 minave. Θα πει στο εδάφιο 16 μέχρι 20, μέχρι το 20. Για διαβάστε από το 16 μέχρι το 20. Atëre e shëmbulltyra e 10 minave, nuk do lexojmë nga rreshti 11, do lexojmë nga rreshti i 16 që të shikojmë saktësisht të pyetjen që bën motra. Atëherë doli i pari dhe tha: Zot, mina jote dhe 10 mina të tjera. Dhe i tha: Mirë o shërbëtor i mirë, sepse ke qenë besnik në gjëra të vogla, merr sondimin mbi 10 qytete.
Pastaj erdhi I dyti duke thënë: Zot, mina jote edhe 5 mina. Dhe ai I tha këtij: edhe ti je sundimtar mbi 5 qytete. Ναι. Βλέπετε, αυτός που έκανε τη μία μνά 10 μνάς, του λέει θα γίνει σε πάνω 10 πόλεων. Pra e shikoni që nga rresi 16 ai që kishte minën që I dha Zoti dhe I dha dhe 10 të tjera, I tha ti do marrësh sundimin mbi 10 qytete. Εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι τον έκανε βασιλιά για 10 πόλεις. Atëherë me këtë jepet shpjegimi, domethënë që Zoti e vuri ose do na ver sundimtar mbi 10 qytete, si mbret, mbi 10 qytete. Αυτό πάει να πει γίνουν πάνω 10 πόλεων. Ky është ai për të cilit do t'i thoj merr sundimin mbi 10 qytete. Στον άλλο γίνουν 5 πόλεων. Te ky I dyti do t'i thoj ti do jesh sundimtar mbi 5 qytete. Έτσι μας το λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ πέρα. Kështu na thot fjalë e Zotit këtu, vëllezër. Amin. Άρα αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δεν βασιλεύουμε τώρα σε 10 πόλεις. Jo që lexuam tani, nuk bëhet tani në kohën që jetojmë tani, nuk mund të mbretërojmë mbi 5 qytete apo 10 qytete. Ούτε στους αιώνες των αιώνων. Και δεν θα έχουμε πολλές πόλεις. Μία είναι η πόλη Ανά Ιερουσαλήμ. As në përjetësi aty në mbretërinë e qiellit me Zotin, sepse aty do jetojmë në përjetësi me Zotin, nuk do kemi sundim mbi qytete të ndryshme. Η πόλη που έχουμε, εκεί που θα βασιλεύσουμε είναι στη χιλιετή βασιλεία. Kjo bëhet fjalë në periudhën 1000 vjeçare mbas periudhës 7 vjeçare të Antikrishtit. Εκεί θα δώσει ο Κύριος την εξουσία να βασιλεύσουμε. Atje do na japi pushtet Zoti që të mbretërojmë në bazë të atyre që kemi bërë. Όταν λέει μας έκανε βασιλείς και ιερείς, το βλέπει μπροστά ο Θεός σαν να έχει γίνει. Atje kur thot që na bëri mbretër dhe priftër, e shikon para Zotit, sikur na ka para. Amin. Kemi një pyetje tjetër te letra e Pjetrit, letra e 2 e Pjetrit, vargu I 3. Adërfeja Δεύτερο Πέτρου 3 εδάφια. Δεύτερη Πέτρου, ποιο κεφάλαιο? Dalandi për kë kapitull bëhet fjalë? Letra parë, letra 2 e Pjetrit, kapitulli I parë, vargu 3. Kapitulli I parë. Po, vargu 3. Proto kefalio 3 edhafja. 3 edhafja. Është kjo që lexuam? Po. Duke qenë pra është letra e 2 e Pjetrit apo jo? Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që I takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes të Atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet. Kjo. Amin. Αυτό που διαβάζαμε. Θέλετε κάτι από αυτό? Shpjegim për këtë. Εξήγηση. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Është ajo që thamë që parë. Λέει εδώ πέρα ότι η θεία του δύναμης μας τα χάρισε. Ajo që thotë këtu që fuqia e tij hyjnore na dhuroi. Πριν δηλαδή γίνει ο κόσμος, φρόντισε και μας χάρισε όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να ζήσουμε. Përpara se të bëhej bota, I përgatiti dhe më pas I krijoi që të rrojmë në të. Για να ζήσει το σώμα μας έδωσε το οξυγόνο, το νερό. Që të rrojë trupi ynë, na përgatiti dhe na fali ujin, ajrin, Τα φυτά, τα δέντρα που τρώμε καρπούς, bimët, pemat, παίρνουμε βιταμίνες. fruta të ndryshme nga të cilët marrin vitamina. Για να ζήσει λοιπόν το σώμα μας έδωσε ό,τι χρειάζεται. Që të rrojë pra ky trupi ynë, na dhuroi gjithçka që duhet. Όταν λέει και ευσέβεια μετά, Kur thot dhe perëndishmërisë më pas, σημαίνει ότι ετοίμασε το Χριστό και πέθανε για μας. do të thot që përgatiti dhe Krishtin përpara kohëve që të na shpëtojë neve. Ο ευσεβής τώρα άνθρωπος δέχεται
τη θυσία αυτή του Χριστού. Njeriu i perëndishëm pranon flijimin e Perëndis, beson te flijimi i Perëndis. Όποιος δεν δέχεται αυτό που κάνει ο Κύριος δεν είναι ευσεβής, είναι ασεβής. Ai që nuk e pranon ata që Zoti bëri në kryqin e Golgotës, nuk është i perëndishëm. Όποιος όμως δέχεται το λόγο του Κυρίου, είναι ταπεινός μπροστά του, αυτός είναι ευσεβής άνθρωπος. Çdo që pranon fjalën e Zotit është njeri i perëndishëm, thotë, është njeri i përulur, i bindur. Μας χάρισε λοιπόν ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε στον κόσμο αυτό και για να ζήσουμε αιώνια. Na fali, domethënë, për gjithçka që na duhet për të jetuar në këtë botë, edhe për në mbretërinë e qiellit. Γιατί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, Sepse nuk do rrojë njeriu vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë. Εδώ λοιπόν λέει ότι μας τα χάρισε αυτά και Tu na thot fjalë e Zotit që na e fali këto, μας έδωσε την επίγνωση να καταλάβουμε ότι πέθανε για μας, γιατί δεν το ξέραμε. na dha mundësi, domethënë që me anë të njohjes, sepse ne nuk i dinim këto gjëra, na dha mundësi t'i njohim Και μας κάλεσε και μας κάλεσε, λέει, μέσα από τη δόξα του και την αρετή του. dhe na thirri me lavdinë dhe me virtytin e vet. Amin. Έτσι, μέσα δηλαδή από αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Pra në mes të këtyre, me këto, pra me lavdinë e tij, na ftoi Zoti. Δόξα στον Κύριο. Amin.